Kani gadega Patisi TV. Haka arpulai terek unopra. UMLA jangka West Shillong constituency ubah polling do ula pelat pat ba ki solo street light na kebenta banbo harut surok jangki spotli ki dor basnong ki ba hapo jangane constituency. Yakini ki solo street light la pelat hak jelang ke belalong hak yeng shong dor bar hamoprem. Ya ke bala penya do chairman ke senjok ki spot dor basnong ubah ban renja. Barlawan banyak dalang ru da kirang basnong jangini ki spotli ki snong ki long kemi bat ki samla. Kom kadak ban peni bala pentrai kami kini ki street light. Hakini kesini la penyang shua tang uwei harut surok. Baleng bagan ni keskim hakini ki spotli ki snong on sepenyang palat South Partly ki solar street light. Tak kecil beli ya kan nego project solar street lighting nak bentar constituency ke jongi dan real ya mau rumah bak dan dalam zaman nego sejak I'll be on my own, feel frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, when tomorrow comes. Although the road is long, I look up to the sky, and in the dark I find a stop and I won't fly. And I sing along, and I sing along. Had it all I need when I got you, and I look around me, see sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kung South Partly, tingnan tak kejungan begini kejung sengai konan biang bak kejung syai kan yo hati sok senang kejungi bak kejung kapor kan pat ya kenang sok senang da kan wan kejung syai ki kan begin burung pat kan kejung yo kejungi ba ginung hen ki tang ki sorkari kamar mo la da jakat bajam ni le dan dengan nama kumalong bata babun ki jaka babu kini la satu nun dengan kerpat bak ni kum senang begini kami bak ini kenung jah hati ni konstitusi kejungi kejilai Shangka Jingshan, you are my flashlight guiding me through the night. Pilong Kajingshan juga, kebaikan dengan limba kemit kebeduk. Milam mensyiri kintian haki babun ki sense itu ka. Lain apa tak ni kejinggalan, kedai Kajingshan, kebangiyo nagabojong kamarian nagabojong kajingpelajong kajitawong le kasni kebalong gedawang yang kedua lang hane solar light but bun nangi haduk bentamne midang kali kubnu bat kubnu kata solar light solar heat kajishai jiksa kajong kasni Nrela ni pai hi shaka history jong bedrio ni pakai nilai pendorkam ya ka solar energy daki pau hajasnya kawai ni bagi pendorkam kabalong kamanha kedai habagi thati hijan jongi ni berkhiani ki kedai solar energy apa ni penhe pensan ni dikelung ni on di klan sieng kinam dan ga vitamin D deficiency ni pensaat di harus ni kata mereka solar energy but kita pun kapa flash siapa kebojong ublay kebojong kemayan kapa dah ni kau itu source jong energy jong sini lala bani ba ka sandul ya ka history jaga percaya barakawai aku akan kulitan kawai ke sentence nak ni ka research kawa peni ya ka board solar energy kandai ya suatu nama mentang ni ayo kita inaugurate mentang ya ni ka solar lighting dia bagi inaugurate ni dia bentuk kerja solar energy
na puli ni ko ka sentence ka ba uniwe non le ka research ke tumu bu ni ka jimbun joko bor ka bangiyo anak kesni ka bapat shane sha pathai kaya hadu kata-kata bahaka shisnam kolom arsha ya ka bor ka bangiyo na ki wei pa itmei kum udoyong ko umknyang ka natural gas pa uranium haba kain langiti te na stress haba ni ko haba istani ni ka kam pa shimti nabi kum islam shimti ya ka ownership ya ka jinglong try ba ta ka jing sense of ownership to pi shimti ngam ti ba ni ka project kanong amtang ka job henry ka ba kiwe ru kin yo museum ban pentrekam ban buduk sa sikwe ba ki benta job state ke